Бек болсын, ошо атайын чогултуп бата тилеп атат, ушу баланын келечеги үчүн деп. Ошонун баары батанын баары кабыл болуп, жол ачылып, бактылуу уул болуп чыгышта. Ошого арнап Гүлмира Айдосова деген эжекебиздин бир канияттары деген бар. Ар бир нерсеге каният кылып, ушуга чиркөп жашашыбыз керек экен. Ошо канияттар дегенди аткарып берейин. Ömürağa türkülü, sunun bölü ötkündü, yaşayın camıdı, kuvalık ödürkündü, eski çıplak kızılda, avuçuda geçigi, alasayın keyfine, ömür varak getigi, benim ürkün çepine, getir benim sevgimde, mazam bitti canımda, batırılma meşşerige, batırılma meşşerige, benim ürkün çepine, getir benim sevgimde, mazam bitti canımda, batırılma meşşerige, batırılma meşşerige. Mezgiminin yaşımdı, beni gemirdi, yüreğim bekendi, yengelik üzerimde, ötüp yatkan ömürdü, koksa turgan algayda, ağa olgun kumarı, yatak kalıp kandayda, bası bitken yüzüme, önünü tıkanın verdim, kumarlama temirim, kokulan içime, kokulan içime, düşüklerin hayranı, tüyütme sağlamdım, oşun için pirimi, oşun için adamı, oşun için adamı, düşüklerin hayranı, tüyütme sağlamdım, oşun için pirimi, oşun için adamı, oşun için adamı, oşun için adamı. Uğuzga akbatağızlardı verip oturumuzda. Barbalığızlar konuklar. Eli Kavutli'ye çakırıp koyulur. Bugünkü bizim Kavutli'de adayın Niçke saydan gelgen Nur Musa'nın tağa jurtu oturat dep koyulur. Bağı Er-Azamattın 3 jurtu болады. Ата jurtu, tağa jurtu, Kudayın buyurusa keyin kayın jurtu болады дейт. Кичинекей Nur Musa'nın дағы таятасы баштаган, тайкелери баштаган коноктор Gitmenleri öğrenden gelip oturan. Gelingizler. Gelingizler adam. Doğulan hayatası başlayan, tarikesi yırılan başlayan konuklarını çakırıp koyuyorlar. Gelingizler. Hoş geldinizler, hurmatlı konuklar. Narım, Gülüze, Centek toyuma toy kılansın balam. Nur Musa'nın evrenin ömür uzun olsun. Bölüş şahit. Kırgızımdın bir jak çetin çoğun Er-Azamatlarım olup çoğaysın. Kalıyorum sizlerge. Uzun ömür çingden söylük, nevrenin ömrü uzun bolsun, toyunlar toy kılansın. Asarбы бүгүнкү Жентек тойдун катышуучу кадырлуу коноктору Нарын, Саңкөл, Бешик Боңор бек болсун. Өзүңөргө Кудай бак дөөлөттүү, өмүрлүү үйлөдөн болгула. Балаңардын боосу бекем болуп, силердин ойногонуңар, күлгөнүңөр ушу бала чакаңар менен бирге болуп, uzun ömür, жашнакай жаштык, жашнакай үй бүлөлүк бакыт каалайм өгөңө. Ушу кыздарыңардан кызмат көргөн, уулуңарды жетелеп урмат көргөн, ак сакалдуу, сары тиштүү, жакшы бактылуу карыялыкка жеткиле садак болоңдар. Келин алып кыз бергиле. Быйыл Жентек тойдо болсо, андан кийин сүнөт тойдо бололу, тушоо тойдо бололу. Тоюңар дагы бир жолу той кылансын. Өзүңөргө ааламдагы эң жакшы нерселерди каалайм. Туштуганчылыгыбыз
улана берсин, тасманың жакшылыкка жайыла берсин. Дагы бир жолу уулуңар кут болсун. Саңкөл бүгүнкү тоюңар кут болсун, балаңардын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Атайым ата энеси, таята ата энеси, чоң энеси менен бирге болсун. Ушу заманыбызды бир жака сүйрөгөн көрүнүктүү балдардан болсун, Тойга улансын. Саңкөл. Балаңардын өмүрү узун болсун. Ден соолугу чың болсун. Кээптүү жигиттерден болуп чоңойсун. Айдансın, toyuna toy kulansın. Бүгүнкү тойдун катышуулары саламатсыздарбы? Нарын, Саңкөл, ушу күткөн күн келди дегендей, бул күндү силер көптөн бери күткөнсүңөр. Күнүңөр өзүңөргө куттуу болсун. Балдарыңардын өмүрү узун, ден соолугу чың болсун. Бүгүн ушинтип бата атасыңар, баталарың баары кабыл болсун. Бүгүн Нурмусан ден соолук үчүн өмүрү узун болсун, эркелерге эжеси болсун, ушуну ардактарга ата энеси болсун. Ушу баардыгы дайыма жакшы күндөрдө жолугуп жүрө берет, заманыбыз тынч болсун. Рахмат. Assalamu alaikum tuğanlar. Kandaşlar Narın, Gülüze. Şu Nurmusa'nın ömrü uzun olsun. Geleceği genç olsun. Kırgızdın bir gerekli çıkan ballarından olsun. Toyunlar toy olansın. Menin urmatlı konuklar, toyumuzlar toy olansın. Sağkın, Narın, bugünkü jentek toyuңар kut bolsun, köpten kütkөн günüңөр ушул күнгө туш келиптир. Силерге ден соолук, узун өмүр, балаңардын боосу бек болсун, Кыргызстандын келечегине жараган, эл журтун деген элине жерине күйгөн уулдардан болсун. Narın Gülüze. Toyunlar jentek toyunlar kut bolsun. Nurmusa'nın ömürü uzun bolsun. Daima da jakşılıkta жүрөбүз. Бардыңыздар куш келиптирсиздер. Жентек тоюңуздар кут болсун. Бардыңыздарга ден соолук. Нарын менен Гүлиза, балаңардын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Кыргыздын желегин желбиреткен жакшы балдардан болсун. Кыргызым дегенде желекти көтөргөн жакшы балдардан болсун. Ден соолугун берсин, Кудайым өмүрүн берсин. Бир туугандары менен ушу баардыгыбызга күйүмдүү, эки жакты тең санаган жакшы балдардан болсун. Дагы бир жолу тоюңуздар кут болсун. Sodan çarşılalıp geldik, boşuna ostayıp olmuşları. Чоң рахмат, бул дагы жакшы салт экен. Атайын чарчыга келип отурат, себептер келип отурат. Наристенин жентек тоюнда. Электерди ушул жерде тапшырып бериңиздер, мына келиңиздер. Kalmışlar, ızdırları geçse, akordeon, muzikam dayar. Бүгүнкү тойго келген сүйлөгөн, калоо тилек айтып кеткен коноктордун баардыгына тойдун сонун чачылалары, сонун белектери кут болсун. Ардактуу коноктор, тамагыңыздар таттуу болсун. Азыркы келген конокторго кош келипсиздер, бар болуңуздар. Бүгүн жентек той, кичинекей наристебизге арналган той. Бул аламды жашарталса, бала гана жашарталат. Бул аламды тазарталса, бала гана тазарталат. Эң бир дүйнөдөгү наристеден өткөн бир ыйык таза нерсе жок. Баланы базар дейт. Ошондуктан ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бүгүнкү ыйгалаган наристени угулуп, бактылуу ата-эне болуңуздар. Бар болуңуздар, кош келипсиздер. Дагы бир жолу ак тоюңуздар.